Usama Jonathan Vice President jangka Meghalaya Youth Congress ringkat kit gila penpau yak jing persyajur halor kawai ke jing tho kapat na tho lo President jangka Meghalaya Bharatiya Janata Party Youth Wing uba mewakir lindo pakma ulo tho social media hakabai dei bat ke jing penlong yak jing ki ke ju penlong na kapor da kabat tho balada kinu ke penlong jing ki kidei ban siap baru di press di balaiwan kenik sini meta tinggi kali yang jongka Meghalaya Youth Congress ni don lang ini di member juga youth bagiwan men persyajur ya kawai ke cingkren ke statement mende ke cingkren dari statement ke bawai presiden juga BGP Youth Wing ulat ho aki social media bah menta ki gedon ketu ke cingga protes namta kini paper leaks kebangi kumpul kongres lah protes kini kibinai kibaladam dari kai kebangi yo kaba penkendit yang ikut samla bau tho apa social media jungu wamba ya kini se kiba protes kini bensiat hi wamba tear gas is not enough, shoot them. So kani pen ba kalong kai ke mensim kumba nak mensiu rudum kecuk ki bompat kumagani kecuk jungi kecuk cingsai kecuk demokrasi teknik statement bau tho hapo ke social media kalau la kata shibun iki kun samla kaba mau presiden jong youth wing Meghalaya ladai mau uban yarap lem ban yasai lem kudai mau presiden juga BGP badon hakabor po Delhi ban yarap lem nam ta pun samla kecungi bro koi aslak dari India bat khamtam hanika state Meghalaya jungu rimau pemi kum keni kecai statement tingi ba kecing cingman ke mindset cuki kilong thek hi kum bidu seki anbhat kini ki BGP barada don genu bom titit le daka penting pensmi dari kum bangi ong kat kum ka constitution right kecungi kat kum ke artikel 19 nila protes hak demokrasi ngidon ni kata kahok bat om da kaba penting pensmi om da kaba berngem berset om da kaba berngem da ban susiat ban supeniap rekadon ke debate kadon ke dialog ban question government ladangi kim kun samla im don ni kata right ladang isu snapchar gajah kini ke paper leak ke bamen kini kala kata deki tolak mut ikna samla ladang isu snapchar bet ladang im don kata ke interest hak politics ladang question ni kita ke badon habor manu ben question ni kata rekum kini ke cingkran kolong ke bapen snusi ke bakta mat yong sikit dai rei nagaleo tungi youth congress ni yang scam hi ha kata ke inclusive development ya baro bangidon kata ke bomnyo siliang ino bangi snap ya kasur jumpat ba tebat sakawiru ba ka BGP kandai bai a cuba halor kani statement ke bau ni presiden juga youth wing ulakran kacing snapchar jugi ladaki snapchar kemud ki penslur kai kum kani kacing berngam berset jugi ka penslur kin ban peniap beriu reh kani juk demokrasi jugi kamdai menong kumta teknik por na kalian jugi ni diman ba presiden juga youth congress ulat ho itu cogai ngidiman kum vice president juga youth congress ngidiman ba presiden jongka BGP Youth Wing udai ban pama ulor kini bat udai bedong accountability bat udai bedong ketika responsibility hau te kini ke poru ni don lang ki member jongka youth congress ki ban ya ai jingkren lang hakani ke por. So yes, nakliak Kongres selesai, ia ingin represent Samut, ingin jelas ke Delhi, ingin ke meeting bagi party leaders yang ke Delhi, nya lech cakap protes, ingin do yang leaders yang ki students leader university berpair, ingin do bagi ki barang ka hajan termantar kita ngel ka ijung tiru, kita ngel ka cakap di buat protes, ini ingin do yang ki, omni tam begini mensur represent. Re bangiru ngin snow wiki ba kani kam ta tangi ki bri ho ki mainland India re kham tam bingi sine ka ba sine siri room ki jong akaba ka rukomlong ki education system ka education jong ki bahar
ikwa kin yosmo ya flight ne jing e jongi ba han ki than jongi to pi kloi nam pada kum bani simantala ma ta jingi satkan hoi kanono ka sinjam ka ba kami tang jing satkan kanono ka sinjam ka ba ngi smude banle amata ki samna ki jongi amata ki para ki jongi ni kloi bani snokti bat bangli ta masukti bat bunyalam hiru nakhman wani mara biang ka jingpuli boka jela jungi boka ri jungi kata jingpuli boki kimi ka pa ki shania ko boki khna ki dan ka jing ka believe ka ngada Just give an indication of for people. okay